Bijang tabir ba khoi pum na pu image TV na taram na okcha bogal loina na Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maru oiba pauda opportunities for multilateral business partnerships in ICT, tourism, healthcare and handloom saibu hiramda B20 meeting pangthokre. GP Women's College lingkhat khiba chahi yankhanipan surakpagi kumon thorom pangthokre. Topper sing the Cash Award amadi citation sing piduna pulling toward Crate. National Health Mission in Makada Tawal District the Paikat Liba Tabak Torom Sing Matanga Mipom Pangtokuna review to Crate. Loinana Assam Jorat Dukan Chahum Henna Mainatumna Chakre Mapung Oipau Lobirasi G20 Summit Kisaruk Oina Manipur na host oiduna opportunities for multilateral business partnerships in ICT, tourism, healthcare and handlooms haiba hiramda B20 meeting asi Imphal gi City Convention Center da pangthokre. Conference adu da tongan ba country kolumdoi dagi mihut loinana business amadi diplomat yauna delegate kayana saruk yaki. Karum adu da Chief Minister N. Biren Singh, Dr. R. K. Ranjan Singh, Minister of State External Affairs, Government of India, Som Prakash, Minister of State Commerce and Industry, Government of India, L. Ramesh Babu, Joint Secretary, Summits G20 Secretariat, Government of India, Dr. Rajesh Kumar, Chief Secretary, Government of Manipur, Amadi, Gopi K. More, Member CII Northeast Council na mitunglen oina saruk yaki. Thoromgi warol piraduna Manipur gi Chief Minister N. Biren na hai India gi Act East Policy gi thausil na Southeast Asia gi country sing fauna dauriba asida Manipur na masigi tongan ba hiramda khudong chaba lahona naba center amadi state ki lengak na kan honari maru oina lambi thong sing da ahenba mijeng changduna thabak kaya paikhatli mahak na hai Imphal to Mandalay flight lakna ba thabakan na lokhatli loinana helicopter service henna hengat hanna ba helipad manga athu matamda saragani amadi Imphal International Airport anova integrated terminal ama oibata natana cargo terminal athubada oiragani loinana mathang sahida railway service Imphal yoklagani haina phondoki mahak makhata aduna power sector tourism sector handloom and textile medicinal plant amadi investment gi matang da paikhat liba kaya gi matang su mahatnam khata na phondoki. State government is also considering setting up an investment promotion agency to facilitate investment to promote ease of doing business. The Manipur Industrial Single Window Clearance Act 2021 was immense. Given the importance of logistics, the Manipur Integrated Logistic Policy 2022 was notified to provide adequate land for developmental needs for investors. Government also approved setting up of a land bank. Industrial estates in Manipur are being made available on lease. Lease rule to regulate use of government land for projects in the partnership have been framed. Under Manipur Public Procurement Policy, we are giving preference to products made in Manipur for government purchases. Nasigi meeting adugi plenary session da healthcare and medical tourism gi matang da Dr. K.S. Palin, Chairman and Managing Director, Sija Hospital and Research Institute na wangangki amadi tourism and hospitality da Dr. Thangjam Dhavli Singh, Chairman and Managing Director, Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited, Information and Communication Technology da Haubam Zoremba, CEO and Managing Director, Cube 10 Technologies Private Limited Amadi, Nambam Devan, Director IT, Government of Manipur, Loinana, Handlooms and Textile Gi Matang da L. Manoranjan Singh, Chief Executive Officer, KB Philanthropy na wangangki.
Annual Status of Education Report ASER 2022 की सर्वे रिपोर्ट मणिपुर की ओइना होखिबा सही सिंगा येंगनबदा लेंगाके स्कूल दा माहिरोय सिंगना एडमिशन तौबगी चांग वांगलगा प्राइवेट स्कूल दना हंथरे हाइना ASER मणिपुर की एशियर एसोसिएट कैसाम किशनना फोंदोक्रे वफम असि मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अमदी ASER मणिपुर अनीना सिंधुना डिपार्टमेंट असिदा पांगथोकपा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 की रिपोर्ट नैनबा अमदी सर्वे अदुदा सरुक याकिबा MU की माहिरोय सिंगदा सर्टिफिकेट यंथोकपगी थरमदा हाइखिबनी थरम अदुदा MU की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की HOD प्रोफेसर प्रेमलता मैष्नाम एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कैरोलिन नाइलियन किम ASER मणिपुर की स्टेट कोऑर्डिनेटर यामबेम सिंगशांग अमदी ASER एसोसिएट कैसाम किशन नचिंबा मरुओइबा मियोय कयाना सरुक याखी थोरम अदुदा किशनना मखा तादुदा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की सर्वे अदुदा लेंगा की स्कूल असि फिबम खरा फगटपा अमदी माहिरोय सिंगी इबा पाबा हाइबगी चांग असि अतोप स्टेट तगी वांगलगसु RTE असि हेना मपांगल कन्हनबगी तंगाई फदबा अमदी थेंगनरखी लोइनना लेंगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट नसु हदकी ASER रिपोर्ट असिबु निंगथिना नैनदुना मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम असि हेना खुमांग यांगचिननबा होटनबा मथौताई हाइखी मणिपुर की ओइना यामना फजबा कोई एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल की एनरोलमेंट कोई 4 to 5% हेंगत पदौना तौई अदुगा प्राइवेट स्कूल की ना सिदा खरा ताथै अदुगा मरुइना आंगांगी लर्निंग स्टेटस हाइतारे को बेसिक कोई स्टैंडर्ड लेवल 2 की टेक्स्ट पाबा ही बेजे मपाल लंग येंगनरुदा मणिपुर ना यामना दुम खरा फन लै 30% मो दुम फजना दुम लै लर्निंग स्टेटस की ओइना अदु कोई मणिपुर की ओइना देखि इंफ्रास्ट्रक्चर हाइतारे RTE जे कितंग हैन इंप्रूवमेंट दका ताय अदुगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मई लेना निपुण भारत से कमाइना 100% 2026 पावदा योहंदगे हाइबसे कोई FLN एक्टिविटीज जे खरा मखुत यांगना चंगहनिंगी चंगहन बतका ताब्रा आइन असगे फाइंडिंग्स तगे कोई फंगबंगम याइता GP Women's College Imphal लिंखतखिबा चहिया खनि पान पुंग फारकपगी मपोक कुमन थोरमगा लोइनना 2022 अमदे 2022 दा कॉलेज असिगी सब्जेक्ट टॉपर यावना मकोक थोंगबा ngamlakraba mahiroisingbu pongning thogatpagi thorom pangthokre कॉलेज असिगी सेंट्रल हॉल द पांगथोकिबा थोरम अदुदा आइस देव शेखर शर्मा IS रिटायर्ड कॉलेज असिगी प्रिंसिपल लोइना DMU की डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस प्रोफेसर राजकुमारी तंपासना अमदी कॉलेज असिगी फिजिक्स डिपार्टमेंट की HOD अमदी स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मैस्नाम विद्यासागर चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी कॉलेज असिगी फाउंडर इमा गणप्रिया की मिटमदा अमदी मसानुपा आइस दिजमनी देव शर्मा की फोटोदा हाइकत लेकत तमदुना इकाई खमनबो उठखी थोरम अदुगी चीफ गेस्ट की वारोल पिरदुना आइस देव शेखर शर्मा हाई कॉलेज असि मणिपुर की महै मसिंग तंबगी लमदा नुपी खक्तंगना तंबा मयामना मसक खंगबा कॉलेज अमा ओइरी हाइबदा हाइमनबा थोकलोय कॉलेज असिदगी थोकिबा माहिरोइसिंगना ngasi thabak thorom khudingmakta mangjin thana chatpada pukningda apenba poi hiram khudingmakta college asigi mahiroisingna achauba phida ama kanmangamli ngasigi thorom asi chahi yakhani pan asida college asigi oja sing mahiroisingna kathokiba laurakhiba thodang adu ningsingbani haina su phongdokhi manipur gi education sector da ngalingai matamdagi nupi singbu awangba thakki mahai tambada achauba thodang laurakli college asigi principal professor rajkumari tamphasana college asigi oza amani haibada miyamna pibiba ikai khumnabana college asigi damak amadi mahairoi nupi singi damak hotna ningbagi thauna hengatli loinana oza singna chu punna khusamnaduna hotna minasi haiki thoromgi saru ama oina 2022 da college asigi university topper college topper amadi subject topper warakraba mahairoi singda college asigi founder amadi oza singna donate tawba cash award yauna citation piduna puning thawatki thorom aduda college asidagi wathakraba oza sing teaching staff non teaching staff sing yauna mahairoi singna saru yakhi try to be the award of the decision
हाइबा लैब टिबिमन इमा गणप्रिया मखादा लेजर के कुमिया तौजरीबा अखोगी वर्किंग स्टाइल अखोगी टीचिंग बसिबया बसि रोल मॉडल मा सोइना वेंदना मनी अखोई मतंदा हाना के पास स्टोरी दु अखोई मॉडल को थोती है ला आई बसि दी ला लोका दा सिंग जगे बसि सिगा अंदर को क्रिटिकल वर्ड ऑफ दासिंग की क्रिटिकल वर्ड स्किल हाइबली इंडिया का हाल सफल एजुकेशन की सिस्टम असलगी अखोगी अखोई सिस्टम असला तमिल लैंग्वेज का अखोना लाइक तो एक्टिवेट तो इनसे अगर समझना तो होते तमिल याम तमिल अथवा एप्लीकेशन याम होते तमिल वो एक चलो तो वो पाइप चलो होते सरकार की चलो लाइक के लिए नहीं होते हैं बदल ताकत की ये not fit to be employable. If I employable to graduate, I employable law education of the people. I don't even India face some problems. I don't India economy da either iba, as the one of the GDP need to go down. So nobody later. See, I'm team coming by the way. Lamdam asige saknai raba aiba oza Naurem Gandaharna tabung pan thadok kibaga mari lainana macha chanu kakching members sing ngasi February tang 13 rai numit nongthil pung ani ta matamda minute ani 2 minute left tuna look asig office to lekhi dabaga from the awaba phongdokre nupi sing bo ikai khumna baga loinana awang ba thak ta pukhatna na ba paujel pibi baga loinana nupi ai bising pungning thogat piramba loinana Manipuri loan amasung khori rol chawkhatna na ba hotna ba maru oiba thodang lobiramba oza asina lekhi daba asi mengkhat pangam loi daba awat ama lehorgani Maki Tawaina, Mapugi Lekon, the English Signa Potab, or Sunu Haina Masasunu, Kaksingi Makadagi, Pongdorli. Amrom the representatives of Lois Kaksing Nasu Kaksing Lamdamgi, Chaukat Torang Kaya the Saru Yarambatan Natana, Manipurgi, Korirolgi, Lamdasu Sobatodang, Loduna, Lairikaya, Pongbiram Kraba, Norem Gadana Lekidabada, Awab Pongdorli. National Health Mission Makada Tawal District the Paikat Libatongan Tongan Batabak Thoram Singh review to Wagi Mipum Amangasi Deputy Commissioner Tawal Ahantem Suwasna Mipum Mapu Oiduna Pangthokri District Health Society Tawal Nasinduna Deputy Commissioner Tawalgi Conference Holder Pangthokpa review meeting Aduda District Asida National Health Mission Gi Makada Paikat Libatongan Tongan Ba Scheme Singi Matangda Mari Lainaba official singna PowerPoint Piduna Deputy Commissioner da Paudam Ki Mifam Aduda CMO Thawal Dr. Y Nokul District Hospital Thawal ki official sing Tongan Tongan ba CIC PAC sing medical officer sing so Sarukyaki Lilong da itin pham ko wa festival lakliba mas thagi manungda pangthok lagani haina festival asigi committee ge advisor Muhammad Rajiuddin Sheikh na phungdokre Wafam Singasi Lilongi Tarataruk Suba Assam Rifles ki office ki complex the Colonel Aditya Dio Amadi Major Deepak Katariana Sir Loduna Lilong area Singi Intellectual Club Organization Amadi Cheso Singi Pullaga Pamkiba Mifam Amana Tarakpa Resolution Matung ina Pundo Kibani Tawgadariba Festival Asigi Maming Asi Impal Turel Amadi Iril Turel Anigi Itinpam Oiba Lilongi Zaga Asi Leihau Sianba Lamdam Amani Manipurgi Mayon Oibaya Lamdam Amasuni Aduga Mufam Asida Ladiba Nahasing Asi Masafaba Tinjang Kajang Daba Oi Maram Asina Itinpam Haina Thon Kibani Haina Su Pungdoki Itinpam Asina Piriba Message Natraga Pautak Asi Mufam Asida Kundariba Miam Sing Asi Yamna Pukchen Sengba Mabuk Mapau Paba Miyok Michan Paba Aduga Manipurgi Singmi Tami Punamak Laibam Pam Amani Mayam Punamak Itin Pam Festival Asida Lengbiratuna Saruk Yabiu Amadi Mayam Butaram Okchari Hainasu Mahatma Pondoki Aduga Itin Pam Festival Asida Nungi Oiba Wakalon Ekoina Piningba Mayam Adu Ubiu Amadi Mapam Asida Matam Kuirabagi Tungda Bangthokadoriba Festival Asida Saruk Yabiu Aduga Makata na Manipurgi Mapam Kayada Lilong Asibu Tongana Laibugum Khanariba Stigma Adubu Maru Oina Lokthok Nanabagi Dabag Festival Asipakluk Sabani Haisu Magna Pondoki
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 15, 2023 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟꯠ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯞꯁꯥ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯤ ꯏꯕꯣꯜ ꯁꯔꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕꯕꯨꯄꯥꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯞꯁꯥ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯔꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯀꯦꯝꯞꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯞꯁꯥ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ, ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ. ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯑꯆꯧ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯐꯨꯔꯥꯃꯈꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯀꯌꯟ ꯄꯥꯏꯕꯝ ꯉꯥꯟꯕꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯂꯣꯟꯂꯨꯞ NRFMꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯦꯛꯇꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯀꯦ. ꯇꯣꯃꯤꯁꯅꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯐꯨꯔꯥꯃꯈꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ NRFMꯅ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯀꯦ. ꯇꯣꯃꯤꯁꯅꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯉꯥꯟꯕꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ꯫ NRFMꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯊꯕꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ꯫ ꯉꯥꯟꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯆꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯖꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯤꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ MYC ꯑꯟꯗꯔ 12 ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ 5th ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯍꯦꯁ ꯗꯠꯇꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 93ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 93 ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ 12ꯀꯤ MYC ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝꯁꯨ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦ. ꯈꯣꯡꯁꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯖꯣꯔꯍꯥꯠꯀꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ 200 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯣꯔꯍꯥꯠꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯄꯨꯜꯂꯛ ꯃꯍꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ 200 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯆꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ 3-4 ꯆꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯖꯦꯟ ꯃꯣꯍꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯔꯝ ꯊꯤꯒꯠꯅꯅꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯐꯥꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫
short circuit amadagi mai chak pa horakpo erba ya henasu phongdoki mai adu fire tender kunna muthatkibani hokiba chahi November da Assam gi Karbi Anglong district ki Bokazan manaki Laharijan da achouba mai chak tuna yum amari dukan kaya amasu mai na tumna sakre December thadasu Guwahati gi Basista Amrit Nagar area da mai chakpa gi thodok thoki mi kungna taba Nepali Wasti area da gi chakpa horkiba thodok adudasu yum kya mai na tumna chakhi sanabagi pau Sora Football Union SFU Sora na Sinduna Sora da pangthok liba third SFU Cup 2023 gi ngasi sanakiba match animak draw chatkre ngasi ahanba ground gi match da Nur FC Sora amadi Cup FC Sangam Dabi Anina Sanakibada Tim Animana Apiba Matamda Panjal Amam Sanaduna draw Oikibani Nur FC ki Panjal du jersey number 13 Sudhirna match ki Trampan Suba Mineta Duga Cup FC ki Panjal duna jersey number 17 Mustafana minute kuntra masat perasan kibani ngasi ani suba ground ki match adudana MIDA Sangayufam Amadi FLAK Kakchingna Sanaki adubu Tim animak Panjal amamta chanaba ngamdabadagi draw chatki Sena Athletics Organization South Kakchingna District Sports Association Kakchingi Makada Sinduna Kakching Wari Khunjampat Ground Sathariba 18 Sena Cup ki ngasi chanakyo match ta Aifa Irengbana KFC Kakchingbu Panjal ahum anida thoikre match asig ahan Panjalu KFC ki jersey number 16 Augustine na match ki kulumdoi chatpa minute chankibani ado KFC ki ani suba Panjal duna jersey number 7 P Hari Maxa minute khumuda chatpa chankibani ngasi mai pa kraba team Aifa ki Panjal Singduna jersey number 10 TH Abhinas na match ki minute kontra match ki minute humpu jersey number 3 A Ananda minute humphum doi amadi jersey number 12 L Abhinas na match loibagi minute humdraga ahapa minute amada sadunki hayeng nungthil South Kakching amadi YWU anina sanagani All Jiribam Sports Association AJSA na sinduna mamang thagi kontra dagi hoduna Jiribam High Secondary School gi sanabungda chathariba 29 suba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament 2022-23 gi ngasi sanakiba ahanba semi final match da PFC na UPC bu goal ani soino da maithiba pidna UPC final sangkre hayeng ani suba semi final match da Chiru Sporting Club amadi Sunrise Club sanagani Aroibada Maroyopo Amohanna Opportunities for multilateral business partnerships in ICT, tourism, healthcare and handloom Saibu Hiramda B20 meeting Pangthokre GP Women's College Linkat Kiba Sahi Yankanipan Surakpagi Kuman Thoram Pangthokre Topper Singh the Cash Award Amadi Citation Singh Piduna Pogning Thawakre National Health Mission ni Makhada Thawal District the Paikatliba Thabak Thoram Singh Matangda Mipam Pangthokuna review Tawkre Loinana Assam ki Jorakta Dukan Chahum Henna Mainatumna Chakre Ngasigidamakta di PAODAM Pijaba Matang Asilu Shinjare Mijang Tabir Bukwai Punapu Amukahna Krumjari